ni nyabanyo nga affaire Zerni na Yirimadio kabila gabbe je kama kile folo 2017 otuma ala e kala ira awni ngala ani mogodo jara salo ka sumula ke nyombe minande yo do ko kaburu dela ani mogodo jara salo ka sumula ke nyombe kenya kono minande yo do ko galela mais ala fan sirira awni niminga sumolo ka mo kenya la hadi wakamu ni mo kan ala fu awni kan ala fu ni kala ni kala bele badi me kala ina andi wajili ka bada ka fo ay jina dabla ay shwani dabla ay bigan dabla la on to fo sabu ala bo fo ala ko jina haramu e do bela kala bela ka fo ko wasi me sungalo ati fo ko ga haramu dabla de sabu sungalo te haramu dabla kaloy sungalo kan na tro i haramu dabla atuma suere muye ni mo bi awni ni ko suere muye abi mubo na ma jabi da ma nu ya ni ga bi ko be ko suere muye afogo suye yere mine ka bo fe daga le la ala kama ki yere mine fe min daga le do na kan ga ke ki yere mine ko to alakama gisuma minister bashi islamiyya la wasu mitar bashi islamiyya la ta mitar bashi islamiyya la otuma duwani dutar bashi islamiyya la funyo flaka kabulo ya ta bashi islamiyya ni mbegi na mbe me islamiyya ko sungalo fe klegan fe kito suna ko kera haramu ye ika otuma est-ce que ay jere ko fo sabu jere haramu ye ka fo kala manjo mais suere muye ki yera mine